1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Rock block. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Just let me hear some of that rock and roll music. Just let me hear some of that rock and roll music. Just let me hear some of that rock and roll music. If you wanna dance with me. Dobroveče vam želi Slobodan Konjović. Ako se sećate, Rock Blok je rubrika koju u našem novom programu Pazi svira se možete da slušate ponedeljkom i četvrtkom. Odlučio sam da večeras našu malu šetnju kroz muziku sa novih rock albuma počnemo jednim snimkom sa nove ploče grupe Koloseum 2, koja je nedavno gostovala i u Beogradu. To je obnovljena postava sastava Koloseum, poznatog i priznatog krajem prošle decenije u Engleskoj. Posle nekoliko godina provedenih u drugom planu, lider grupe, jedan od najboljih bubnjara današnjice, John Heisman, odlučio je da se ponovo okuša sa novom verzijom Koloseuma. Ploča Čudno novo meso snimana je prošle zime i sa nje smo za ovaj rock blok odabrali pesmu Vetrovi.